Umintri rangba kajila konrad ke sangma hak steps ngining kong ulalit pan ai injek tika yada covid hakasin kabaar hakajaka ai injek kabalong hatura. Nakaliang Umintri rangba ulakan tu yikipaipa bikin mi syakmat pan ai injek yada yalade kenang bikin la ban yada na uti kenyang jingpang ubalapur stet baha minta. In Tura today, and I have taken my second dose of COVID vaccine today. I have completed my dosage, and I would like to urge each and every citizen of our state, the frontline workers, and the people who are above the age of 45 to kindly come forward and take the vaccination in the closest center next to your locality or your residence. And this is for your safety and for the safety of your family and your loved ones. Mamung jamu. Adik big pa. Kama ko raw mamung sa. Taro mamung tengah. Taro nga gi mo fos nga sumot ko na ba ko pen. Hindi naman sa. Tahon nga namin evidence ko matinga. Ya injection ko na RC namin mandala injection ko matinga. By chance positive ko ba? Serious ko saya mandala. Hindi ko mo. Ta oba mo medyo mang sa kasalit sa kasi baita ba ang tingin sa jamon test kawra positive mo habi. Kung positive ko ba? Among kibal mo sa among diinos ano sa among issue mo sa among dito. Hindi mo namin protection ko matinga. Ya ko asung pananaba kami ko. Hindi man tra. Di ba namin response ko matinga. Di ba kailangan tingin nga. Di